Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje umntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthola ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubekela ke nje aba transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama iOrlando Pirates ke udouble vilayo ekuthiwa ke lapha ke ezimnyama zingase ke zipromote lapha ke umfana omncane from lapha ke iDiski challenge ke yalo ibhakabhaka lapha ke uSiphamandla Msezane kuthiwa ke kuleli sonto uqalile ke uzilolonga nayo ke iFirst team okwenza kube nethemba ukuthi Orlando Pirates mhlambe ke ingase ke ede yena ke lapha ke umfoka Msezane kuyona ke lapha ke i-forward position lapha ke kuma strikers umdlali ke odlala ke ibhola enenkosi phakathi ulo ewaqhulule njalo ke amagoli kuyona ke lapha ke iDiski challenge kwazise useshaya ke amagoli ke awu 13 emidlalweni ke lapha ke ewu18 kanjalo ke nama assist awu 5 okusho ukuthi ke ipromotion uyayideserve impela. Sithemba ukuthi Orlando Pirates izompromoter nje kungekudala since ke seqalile ukuzilolonga nayo ke iFirst team. Yona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo